Haimanaze ting choma I zai haimanaze Zeme man sage klum dlei I awang remna na magazine ke zing kai je srok ting kum chana jang kai ke chum tak mai ting chuak de regu man sa Zeme ko gane haimana hange liagai de ra dlei India ramgo Congress leader Rahul Gandhi je MP gine disqualify tuni zaine chirnamak je Lok Sabha gu membership gine lupani bchang railang ba press conference ge India ramgo Congress leader Rahul Gandhi ne sa je ipo ramga pa ma duning ka rebe gale je ka chule ka gane India ka de ge lungma hangge kan jaibe democratic ngora hanga gi bam gule je ka chule zai Rahul Gandhi ne sa je Lok Sabha MP gine pchu disqualify tuni bje tati beting kum chang जे क्रेवजेस कुई कुमगे इंडिया रामगु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी श्योर नेम मोदी कचबे साकान सियाबे बनाय ओबीसी गने मलेजे कचदले कगने बीजेपी ने लेजे सले जने राहुल गांधी ने सजे आइपचु एमपी जे लोकसभा गने डिस्क्वालीफाई ते निबजा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी लामगे पाने मान नेबे ने लेजे कचले जने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडियम सुगे राहुल गांधी ने सजे बचु लोकसभा जा एमपी गने disqualified te ni blamge je ning chigai lo je sali jane Rahul Gandhi ne saja pachu MP Lok Sabha gane disqualified te ni bza Indiram go Prime Minister Narendra Modi ne Rahul Gandhi ne Lok Sabha ge ma samsa dara hange ay Adani Group of Company lamge sadara hange hing zigene Lok Sabha MP gane pachu disqualified te ni dle je Rahul Gandhi ne Indiram go Prime Minister Narendra Modi mikchege hing bango pedle je Rahul Gandhi ne media je press musoge pawai dle Zana Indiram go Congress leader Rahul Gandhi je MP Lok Sabha gane lupani disqualified te ni bzi gane opposition party में कांग्रेस जा TMC AAP में ने पनी लुंगा लग जाए प्रोटेस्ट दु ते दले जे दु कच्चे दले Zaina Indiaram center government mene southeastern part of the state Manipur banai Mizoram kage garimpui ki igak sangbe teleura hange kamke wedle je kachedle za aiza Manipur banai Mizoram kage garimpui ki igak sangbe teleura hange kamke geblamge Ministry of Road Transport and Highway Nitin Gadkari ne Manipur gu chief minister and Biren Singh Soge pawgaidle je kachedle Zaina Nitin Gadkari ne saza Manipur Churachandpur gune 2 kilometer ringeuke meter yakte says kui garimpui ki ikag sangbe 2-lane national highway te rabze chuna kadala leje ka chedle za aize Churachandpur gene tuiwa ka chang garimpui ki 2-lane national highway te rabe 51.89 km je kacharang kang te rabe Krol hai madaize hadaite sette ko leje sali zane Manipur gu chief minister and Biren Singh ne chuna Manipur banai Mizoram ka chang garimpui ki telera hange Indiram center government mena kam ke gai bibzi gene Indiram gu prime minister Narendra Modi banai Nitin Gadkari je besui besam pawai dele je sali zana Indiram center mena Kolyan Daido Vonkot road Mizoram je Manipur gu border ta helagra ba garimpui ki te rab lam gene chuna charangkang Krol himruket langke sanction te gai la dele je sali Zai Manipur Impal West District ge tetibe rima ge Assam ko mpe mi min hangke je Manipur ko bzi laisram tauba ka chebe pune gimi ne kapchani dele je ka chedle za aiza kaklebe pebze tetibe rima ting cho nchete set Changai Uchekon area Impal airport tagine leje ka chele zaine Manipur pe laisram tawbane Assam pe je gimine kapche bza kibo menje nreine Assam pe ne nsau zamra hange hingbze ne kapche leje ka chedle zaine chige Assam pe chaidi be pe jizne Govind Basumatari leje sale zain Assam pe Govind Basumatari ne laisram kibo menje pampui ki gete pebloge ma kanne leje ka chedle kagane laisram tawba kibo menje chi Assam pe ne punize ma kanne bze ningchi ma leje sale chipo jigne Assam pe Govind Basumatari ne nrei chapelu je chi laisram tawba kibo mje bira hange ka dle je ka chedle chipo jigne laisram tawba ne kibo mje nri pedra hange pugu gimi license bambe double barrel gun ne kapchani dle je sale zane police me zai forensic science expert me bone chi kaklebe pe bamge wangchangai le je ka chule je Assam pe Govind Basumatari ne katebine laisram kibo mje nrei ne bira hange kame ka chebelam ge je nrei ne kangi me je ka chebelam ge je investigate lu je khamat gule je sale
Zana Indiaramgu Union Home Minister Amit Shah bugu Twitter gen znai kamaiga samrogai daise Narendra Modi gu government ne Assam Manipur Nagaland North East state ge kaklebe pe bamramge spy mine operation tebe Armed Force Special Power Act 1958 je bam ka sa ga luto dara hangen ningai zai kamkyu gai ka dai de leje ka chuli Zana Amit Shah ne sa je Assam Manipur Nagaland ge kaklebe pe bamramge spy mine operation tebe Armed Force Special Power Act 1958 je lutorab je kaklebe pekan chambe bamra megele je kachule zane statement ge Ministry of Home Affairs MHA ne saja te tibeting kum changna je kremdai kumgine chuna hanai kum ting kum changna je kai ko chumre ka changba North East state gine hanam kyang na pe bau ko cham me Indiaram gu mainstream da ge ro ga di me mina changsna ria me ro ga di le je kachule zane kaklebe pe bang kar me suta di je ting ti kaklebe pechi be bamra megedu kaklebe peta di za ikasang di bzigene Tripura state luge Armed Force Special Power Act te tibeting kum chama je kremnge kumge luto kam ni dile je chu za Meghalaya state gedu te tibeting kum chama je kreujet set kumge Armed Force Special Power Act state gene luto kam ni dile je MHA ne sale zan aipo Armed Force Special Power Act Manipur ge luto rablam ge government ne sam pechi gai bige Manipur ge Armed Force Special Power Act I lutorab is under the jurisdictions of Wangol, Lema King, Nambol, Zai Moirang Police Station Gelei Zakachuli. Zana United States of America gade Mississippi ge tatibak zingke zing kai zema dai tingkum chana jang kai ke chum rima ge tingkai gui kang go be natri tornado ka chebe wang begene mina hang kai ke chum chai di dile je sale Zana United States of America gade Mississippi ge tingkai gui kang go be natri wang be ma de kan se be 100 miles reale je ka chole zachi tingkai gui kang go be kan jet be 70 mph maka 113 kph reale je ka choli zaine chige Mississippi ge tingkai gui kango ben natri wang bigene ki building rames dugi ki je dein sia kamni dele je ka chudle zai chirun magza ka baba kan tawbe chpo be region ge electricity currents du denga ni dele chi tingkai gui kango be tornado wang bigene kilometer high ke je raksru ge je ka chudle Zana Indiaram kdegen znai 24 hours lungena COVID-19 hararet mina changkeza haimingeuze hangrex kuimze nimpeka kdai dile je kachudle Zana Ministry of Health and Family Welfare na znai kamai ge pnugu data lega dai be chai shije chuna Indiaram ge COVID-19 hararet gene rajba me mina changte seze haisrugze hangkedme rajela je kachudle Zana Indiaram ge COVID-19 ji 9 sangne kanda be percentage 1.33% leje chaika ge COVID-19 hararet kan debze 1.23% leje kachudle Zana chirun magzen znai 24 hours lungene COVID-19 hararet kan rabgene idai di mes dumina high squeeze hangkreme idai di leje du sale aigena na mic zingke zing kai je srok ting kum chama jang kai ke chum takmai ting chuag dei regu man sa loi gai dele pi gai jang king gai ni melen je to dele